Nerame weken out dialin kontilin karwain guasame banarache ke koradan and togan wale kawalang kanti. Banrai ka kora chayo tin ngani ka charya leka kur misajim kur midichi kur matot. La ngan kume tin terere kawalang laga dia jojarara banrai tin wale kan kono niam gor jano mi jiram jidit guasame gor no jin mi channel mi support be subscribe ku subscribe bentama ku subscribe ko bir pondi ala kona noka bika chama la jenge buwe ka video nin ko kena kona de gwadme bika lingan ten kona to ko bien all the latest report ten kona bika frontline bien kalin kenya makan kona rach ka rega dana to ka nasir kere ga dana to ka ulang kenya wane ka dora shalka me ilu shuk ka kuma spelayo enchini kana kuma SSP dia ban binami ba reported ban jelinga kwir bana kula lunja gwadane report me ka kulang e victoria tetena bana lunja tana jenda latest report chan mi panaje to gwadane chan jamin gikelba dara shalka wodir barkop ala wode te pen kuma spelayo kalonga shuk kura chi to pan Akormidit kam kuma SPDF kana kuma SSPDF cha kuma SSPDF cha de dot kan ya kana onan kan de ka gien de ka we ke de kan de kana ka chiga bana long ala ne tongwan dino chi kuma SPDF chiga bon a cha ga joera kan te kola de SSPDF kan de min konan cha order cha ko order long no bi ka gien bi ka de kana ka kana de ka ko do dana chalat na order cha kam ke kuma kelmi yadit ka cha kam ke rewich ka juba anetin kontin chun ke kelmi yadit cha ga jogo no kab wo dier ka kab barkop go dialti kab ke balen yan tam kuma sfela yo ngore ka kan this area take under ken chikana control tele wen mi cha kab ka wi sfela ayo dialtinte ka dor shal kamo no mashuk ne da la jeri podande yen netin kontin cha ra jine cha jere leka ke lat mi chikana me Tala nene tuda dia mishala ruot gondong dul jana waram kel kana do bichok wakane kon to ka order to ke lar jwaga na kwer ndana te men kep bayut te korchol wane ti ka gati ne tandien ka gati wow korme wa korme la rode ko ba kuma spele aywo ba joirar batakan kan joirar ke ripodani chano ngwada me madiyanelin Wana doran kamulang keri podana siben kan konuniam ku channel ku support ku subscribe ko bitin kon lar ko ren tamma ka jan gwas me bikan famala shukka jika pet chari podana chalat gwas me chana jalin ka kulang ulang ke jore gwan wo chari yan mai ti ka won me chapun na pan ka ja dol bom la dol nuer wai ami ke ku mes filayo Order chikane to Kenya makan kona tuwan wala ka kor chi tuwan tama me doya kararan tama chikala do nene jane diala kon chintika ulang ramila ordinary person ramu ten jandawit bang chaga jogo no jane jimmi chuang gwada mo jin job seeker gor nelat ajin lat gor no bijen chaga jogo no mi jin gamin worker ajin staff members gor jin bijen mi jiranji humanitarian jin mi jin lat gor no bijen kami jin de tenore re ka kenedin kondela de ni SSPDF Shawa ne mo chaje tup chwala do ne me akat netin kon shunkel ka kirmi yadit awala che do de no che do jikan ma jikan yot chadi ni SSPDF chaka yan ma re kola wati amake nong mentam rekone wa kur jatin kur mi dijan tukudan pa kan tukaje chaka do to dijan dikan de ne SSPDF name eri formula rode manan tukulang anu kan ngani chaden kap Jaren kaba gwa lo kala no an were tilla ramishale kumu no beterak kolang bawlang ba de kevin wala jan dan jikana plan kan ne de kon la nor wai ami kana es fila jaren mat kel kana de kontin maka wich sitkeri podami kan man kenyam ano ne diaran kon tin lad ordinary people kolang ka jina ga jitere wich rancha bo mamping ado chiraman ne kona Anyok nan biangai gwas mani ulang pele sivila na mante tin. Kana de kon dong dal ne de kon tishia mana kente gare kuma ka kirmi yadit.
non teme chena mo chatwo neme bela je report an gor mo de ma yake men bi alen gwadme telle report mi chena ben ga kuilet ke ka kuy bare kor mendit aja report an yenin gorno jin be subscribe ka jan channel me ko bi more detail more update latest information bikan chamala shukuti ka pet gwadana pa ga break and one of the latest report dealing con men over lang chade yan mat and where why amni kana asfilayo kala na to ko be kana kaf wa chike de ne ssp do chicken ga joinerar de ka wich man more detail bana ka jiga yo gwadana full report wo ben ka from 9 ya tagaman